Zadnja nedjelja kroz godinu. Kada mi nema muža i djece, na štednjak stavim vezeni stolnjačić i vazu s tulipanima i gledam u njih po vazdan kako se divno otvaraju. Prvo latice, pa listovi. Pred mojim očima pupoljak postaje čaška. Hranim se trenutkom koji golo oko ne vidi, ali on se ipak događa. To je moja juha i predjelo. Puni cvat, to je pečenje. Hranim se tako dok se ukućani ne vrate. Tada sklonim tulipane, vazu stavim u kut i zapalim vatru. Gotovo je s nježnošću i tišinom. Vezeni stolnjačić tutnem u ladicu da čeka iduću osamu. Tako mi je jednom ispričala jedna od mojih 7 tetki. Sva ta dječurlija i on, i lonci, i tanjuri, i prljava voda što se bez prestanka kao vječita rijeka izljeva u sudoper. Jučer sam opet doznala da jednu poznatu dragi ne želi oploditi nakon dugih godina suživota. Nije spreman, svijet je pred apokalipsom i nema smisla proizvoditi potomke da bi doživjeli civilizacijski slom. Zemlja je zagađena, voda je zagađena, korporacije vladaju, ljudi su zli, pa čemu onda praviti djecu? Ona sada obilazi vračare i plače prijateljicama na telefon. Stavlja kristale pod kukičane stolnjake po kući, a u njegove poslovne hlače neko sitno magično kamenje koje bi učinilo da mu se pomuti mozak, da jednog dana kada dođe kući nasrne na nju kao bik na crvenu krpu bez kontrole i izlije to dugo čekano sjeme. A i ti si banana, dragi moj. Oko tebe su 3 jeseni i 3 zime namotane toliko dugo i kruto kao neprobojni led na kojem smo izvodili lijepe, ali ipak jalove piruete. Zadnja je nedjelja kroz godinu. Tulipani cvatu na štednjaku. Pred mojim očima pupoljak postaje čaška.